ayan bigol hin kama bi sai duwana kai kuina ba ya nok chok de jin wen pain de juwa bulu wa ba ja nok chok ayan chok ayan bogol na ayan bigol intakata nyai le ayan bigol ayan ta ya da zatu khabar zatu suluk zatu kuka mafu min nasiya ayan laji de jin nomta au juwa ya madrasa wa ba ja nok chok 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 this is number 1 kujela number 2 they put it live yep tagati and chok ayan go that way the juwa pandun queer wa jar nana inta ma bi sai duwana kada shufu na man karshe zatu amal disappear kalas da min sikil kalas ya uda jo da jo ya uta buwana da jo ya bugi ta ne jigodi ya jama'a ana namul shino ana auzuli sai duwana ya kwani ana auzuli sai duwana da munui sai duwana ita munu kamanda I am sickness. I'll put you down into death. ita ma bi sai duwana I say I will help you. I'll make them cry into death. I'll make them fall into the ground. ita ma bi sai duwana I tell you they will die just like that. ita ma bi sai duwana I will help you. da yawo marat da yawo tebuni na shadid kalas hatta wajabatun dan figiyatun nasi akwani uti simtaria albasita bi awwal tajabu lana ana uzul sadwana ya jama ana uzul yugumwana ana uzul ya faidi taya jama wenu ita ya umune ya ita ya umune kana bulu lana kois انا اسالي ita ya wasle بجيب بلد بالروح ايوه kana bulu tani اسالي ita ya wasle ايوه ita ya ujibu utumuni ya waraka انا جمهوريه جنوب السودان ya salam ya salam ya yauda ya jama'a ya yauda utamani sudana kama ya yauda ودجنا بتاعي ya salam ya yauda 80 يا حيوان وفقد ناس كثير عشان انا ناس ويليام نيوان ناس كاربينو وناس كثيرين جدا وعلى راسهم الغاية الكبير بتاعنا دكتور جوهر المكمل لو ما جينا بتاعي في الليلة كان انا ما جيت وكان ما قعدنا هنا الليلة نحتفل بالاستقلال وجينا بتاعي الثاني SPLM الجناح السياسي برضو لو ما هم الاثنين كان نحن الليلة ما قعدنا هنا عشان نحتفل يا بلدنا وكلنا إخوان جنوبي بلد يا جنوب السودان بلد يا بلدنا وكلنا إخوان جنوبي بلد يا جنوب السودان بلد يا احنا نقول قاعدين ما نمشي بعيد عشان بعد شويه رئيس بتاعنا سيد فقير ما يجي يجيب له كلمه صغيره انتظرونا. Thank you very much. That was entertaining, and I'm sure a lot of you have picked some free information out of it. Still going on. أنا شايف الحضور والبرنامج ماشي كويس وكله مأمن. الآن
أنا بدي رئيس جمهورية جنوب السودان رئيس سلفا ميارديت هيجي خاطب الجماهير فرئيس فتفضل مشكورا.